tuguhaye ikaze wo ukurikiranye Bwoba Studio aho waba uherereye hose. Uyu munsi nkuko twabyemeje kubagezaho utuntu n'utundi hirya no hino udashobora gusanga ahandi, twabazaniye abanyempano. Hari umunyempano ngira ngo muramureba akubita siporo wagira ngo nta magufwa agira mu mubiri, sinzi niba muri kubibona. Ahantu harimo ikintu ngira ngo namwe murabibona ko bidasanzwe. Hano dufite undi mwana umunyarwenya byatanje. Sasa rero ndagira ngo tubane gatanu ku kandi, nuramuka ukunze video ntugende utabitubwiye muri comment. Niba utarakanda subscribe ho ndakubujije kanda subscribe nyamuneka. Ngiye mubanye kuri mikoro ni Mr. B cyangwa Mr. Bwoba Promoter. Ngaho hano ni kuri Bwoba Studio, tuguhaye ikaze. Umeze nk'umunyamideli. Nyine hari abantu ntavuze bayikunda benshi kandi ni benshi byadanje. Niyikurura ibyana. Niyikurura ibyana. Iki? Niyi gucembesha. Nyine ndangamirwa. Ngiye ni ndangamirwa iyo ngiye kwikopesha. Ndavuga ngo bitewe n'icyango wambaye 12. 12. Inkweto. Hajya ni 500 simbizi ndabaza ubona ziti. Wowe ufite n'umukufi wa danje. 40. Koteri nazitiye. Agacongo. Nako nakikopeshe.